Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlabe womabunda omuhle akaceli umuntu ubheka bonke abamcelayo. Igojana lamanzi uVusimuzi kaNgoma yezo uVusimuzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje uzovusa wakho umuzi. Bafethu, namhlanje ngifuna sikhulume ngendaba ebucayi kakhulu, indaba ethinta utshwala. So le ndaba ithinta utshwala nedliso. Kunedliso lotshwala. Idliso lotshwala lisebenza kanje. Idliso lotshwala kulana mawufuna ukuthi umuntu ahlezi njalo akuthengela utshwala uyamdlisa. Mawufuna ukuthi umuntu ahlezi njalo eza la kwakho la wena uthengisa khona utshwala uyamdlisa. So bafethu, la kahle kahle mina ngizocwayisa, angizanga ukuthi ngizokhuthaza abantu ukuthi mabadlise abanye abantu. Ngiyazi ukuthi sebangibiza ngomkhulu wesibambelelo. Kodwa ngiyakwamukela nako lokho ukuba umkhulu wesibambelelo ngoba vele umsebenzi wami lo. Bafethu, isibambelelo sotshwala. Isibambelelo ekumele abafethu basibheke kakhulu. La angifuni nje ukuthi ngakhe ngendlela yokuthi umuntu makeze azothatha lento. Ngakha ngendlela yokuthi uma sowusenkingeni yokuthi sowuphuza utshwala ngokweqile bese uyasondela sikwazi ukuthi sikusize. Bafethu, la kunabantu abangalali ekhaya ngenxa yotshwala. Mawungathi yabuka esikhathini esiningi umuntu uphuza okweqile, and most of the time ukhona that one friend ahlala ahamba naye. Ukhona lo muntu lona ahlezi ahamba naye, and lowo muntu loyo ohamba nalo muntu wakho akalithengi ibhiya. Umuntu othenga ibhiya yilo muntu wakho. Kunalo muntu lona ukuthi njalo i-boyfriend yakho noma umfowenu noma indoda yakho meholile ngeFriday, lo uyamfonela uthi ebafo asambe sophuza ibhiya, and lowo muntu loyo obiza omunye yilo muntu ongalithengi ibhiya. Umuntu othenga ibhiya yilo wakho. So uthola ukuthi umuntu wakho makafika endlini ukupha imali asale nokuncane bese ahamba ayothenga ibhiya, bese ke acede le mali yakhe le ebekahambe ngayo ibhiya, abuye eze la endlini acele le kule mali le wena akunikeze yona ukuthi muphe leyo mali leyo bese ahamba ayothenga ibhiya some more. Abanye baphuza baze baphuze nemali ye-transport, imali yokuvuka Monday bahambe baye emsebenzini. Abanye bakweledisa, umuntu abe nesikweletu every day kuna 350, every Friday, every week kuna 350 yasetshwaleni. Utshwala bebeka lokho aphuza during the week. So kusho ukuthi sekaze uyagabhulisa, uyagabhula, kusho ukuthi uyahamba ayokweleta laphaya la kuthengiswa khona utshwala. So lo osuke amkweletisa during the week uye lo thengisa utshwala, nouye lo ohambile wayomfunela into ukuthi amthelele la, ngoba into efunekayo kufuneka imali. So the more wena uphuza, the more mina ngithola imali, mina othengisa utshwala. So la bafethu kunemali ezidliwayo, kudliwa imali zemingcwabo, kudliwa imali zemasingcwabisane, kudliwa imali zama-transport, kudliwa imali ze-school fees zabantwana ngotshwala. Abafethu manje abasakwazi ukuthi ukudla kusangeni esiswini, abasagezi, abanye abasalala emakhaya ngenxa yotshwala, and utshwala abazenzi ngoba sebaphuza okweqile kusuke lapho sebenziwe babasebenzile. Kunalento le ebizwa ngedliso lotshwala, kusho ukuthi kulapho sesebenza khona lapho leli dliso lelo ukuthi wena thenga utshwala ngendlela thina esifuna ngayo. Umuntu uyakufonela athi awaza siyothenga utshwala, woza siyophuza utshwala. Loyo muntu okufonela akusuye umuntu ophuza utshwala, I mean othenga utshwala, yilo muntu lo wena ozobe umthengela utshwala. Imishado seyiphelile bafethu, iphelile imishado. Indoda iphuza imali wrong, mayifika endlini iyashaya ishaya umfazi, ishaya abantwana, ithatha yonke imali, iyahamba iyophuza Monday, ibuya nezikweletu zabantu, ukoleta omakhelwane, ukoleta abantu ngenxa yotshwala, ngoba akasazenzi lowo muntu loyo, wenziwe ukuthi makaphuze utshwala. And the more uphuza utshwala, the more thina sithola imali, and udliswa yilo muntu othengisa utshwala, udliswa umngani wakhe.
Kodwa-ke nanoma umngane wakho seyangasekho nanoma lo seyangasekho, wena lento ikhona kuwe because le khambi esetshenziswa ngaphakathi ekuthenini uthande utshwala vele kunalento le kunaleyo muthi lo obizwa ngewozawoza, kunalomuthi lona obizwa ngobhubhubhu. Le mithi lena yimithi nawe mawuthi ayizwi ibhubhubhu kusho ukuthi nje like kunje wena mina ngikhona or angikho, wena mina sengibhubhile or sengenze njani, wena uyochubeka njalo uphuze kuze kuthiwe yazi lona wangenwa idlozi eli-wrong, yazi lona wangenwa umkhulu wakhe, yazi lona ufuze umalume wakhe. Cha, wadliswa usho ukuthi uphuza ngisho songasafuni. So yazi ulala etshwaleni, uvuke etshwaleni, uhambe uye emsebenzini. Lapho usuke wenziwe mfethu, usuke wenziwe and there's no way ukuthi bangakuthakatha lesidulini or bakuthakathe bakuphephethe bathi yasifuna uthanda utshwala, bakuthelela etshwaleni. So bakuthi ukuze wena uthande utshwala, uphuze kwenqilo, uphuze ungasabi into yanto, vele basuke bakuthelela etshwaleni. Idliso lelo bafethu, and leli dliso liyabulala ngoba number 1 libulala umndeni wakho, number 2 libulala wena, likubulala spiritually, likubulala physical, likubulala mental. Umsebenzi uyaphela ngenxa yokuthi wena njalo uma ufika emsebenzini unokutshwala, uma uphuma ngelunch uyahamba uyophuza utshwala bese ubuya emsebenzini futhi uthi ukhipha le yanto ya weekend. Kanti-ke kulapho ungena khona enkingeni bafethu. Siyayikhipha-ke thina into yotshwala la ekhaya, siyakwazi ukuthi sikusize mangabe usowuphuza kwenqilo noma mangabe sowufuna ukuyekela utshwala, siyakwazi ukuthi sikusize kakhulu because siya-understand ukuthi lento isukela kuphi, isukela kuledliso leli nathi sikwazi ukuthi silenze. Kodwa-ke angikho lapho ekuthenini ngenza idliso elotshwala, angikho lapho. Ngithe mina ngiyalikhipha leli dliso leli lotshwala. Tholakala ku-0849729634 07156316672. NgiseJimmy Stein, siyahlola ngefoni, sihlola ngo-R200. Angiyithathi imali eshop. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyabonga for ukusubscribe. Uma ngabe awaka-subscribe ngicela wenze njalo bese-ke uyalike ivideo, uyishare nabafethu nabazokwazi ukuthi baphile nabo, siphile nje sonke nje, kube isizwe nje esijabulile, kube isizwe esi-happy. Ngithanda nonke emakhaya. Thokozani.